أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صلى الله عليه وسلم. Saudara kami senang sih. Allah Taala ibu Khaidik hina mati mabule rabatha sing manunda Ramzan Mubarak tha pembiri loinana haira mati mabule rabatha sing manunda su adum laba nimit ama ke Allah Taala dan sendiri Lailatul Qadar haina hari basin sudah baik-baik lesna sing hari pun kita si adu kimati yang mati mawalai hari pun kita si khali sing mati gihna fai sudah baik-baik lesna sing kasi naman Ramzan Mubarak kita sida ke Allah Taala na Quran Karim asi khabir bani inna anzalnahu fi lailatul qadr amasung Allah Taala na hari Ramzan Mubarak kita sida mati mabulle raba nimin amat hambiri ba si lailatul qadr hayna kangnay hari ba lailatul qadr habisi karino hayna Koida hangi habedi hari posat asi wahung tauraga pol atu mabul legat hana bagi damang tani ado ya hina mati mabul lei habedi sidigi sultak ado wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadar hari ba asi karino haina koida hangi maka tan habedi lailatul qadri khairun min alf shahr hari Lailatul Qadar hari min asar sisi thali sing amadagi na fay sini thali sing amadagi na fay hay bading sudah ba sunaw sing ke kana gumbana ke koina thali sing ama Allah gi ibadata Quran tilawata zikrata tasbihata nafil ibadata Allah gi mamangga mag hay badi ibadata uraga sing nga laibada fangiba sawab ado Adu lagi Allah Taala hari ini adu debina dibani kami hendak ayo fakaban sebabat sing hari terjatuh kayak kui pilingsu law Allah sing meludah pada tahun bagi pengampilan di luar sunu hari ba numin adu kepada Pak sallallahu alaihi wasallam na kehidup piramle ya akhiri asyara aroi bagi mintarani adu muhai termasuk dalam bidang itu dah kun matu ini kun mangani kun tadi ini kun mapan musulah baik pada senang sing ke ngasih digi huna habis horin maghrib tadi kun matu ini subani la kadul basi loilana aitikaf su hai bin ngasih digi aroi bagi asyarasi sigi sudah fangu dah bani musulah baik pada senang sing aitikaf Fambagi fazilat ekor di mu'mina handi kangi i'tikaf ashrin fi Ramadan kahajjatain wa umratain disebut mafhum da sunnah karihna kan bire ke kana mana Ramzan Mubarak kita asida i'tikaf taubatar gadi sigi fazilat si qabul tawbik ra hajj amsum umrah an yadi sawabi nabi gini sudah baik-baik senang-senang aduh sis dari kau ini i'tikaf famu matunda ibadat zikr da tasbihat da Quran tilawat da punna magdalay basiki na tuan bisa Allah Taala sawabi na digadori kaya kana mana famda famba mahaki faiz koi bahkan sing pangko ko loy lana ato pa kay umat ba ang fabuga sanda bida jadi gunah ba sing tum lagal na yada ba sing
dagi tongan leiraga hamba taragadi sunna hidopiri huwa ya'tifu dhunuba wa yajra lahu min al-hasanati ka'amil al-hasanati kulliha ke mahagna kari kumberetiga hamba taragadi mahakiduna kopiragani amasung mahaki damakta jaise harbin bitara anuta tanabumana amal ibadat Allah ki zikr admak layraga ibadat tauba adugumna tauba tar musbida gari yani ana kana ni banu sebe personal sing aduna endo thuido na ikoni na khangi sigi tajasi musung retung qadar gi tanjasi kadi tang ta thambiri bano haibu matang su ko inshallah matang des minasi itikaf fambasi ke sunnati muakkadani amma ni fam batara gadi hada sunan alal kifaya ni musra personal sing am ho fam da batara gadi kuna kar aku dum to igani mahlaki ho fam ni masi aduna ikoi tangai fadana tadi hamna ai ko kan tamin nasi inshallah subhanakallah